weeks in quarantine. We're Makanya broadcasting. kabilis na, makanya kabilis. Inumpisan solid. niya ini as blamo, try niya mo. Wow. Ini pang ninth day ninth day minang mag-podcast. Okay, we're broadcasting from broadcasting from home, live tapo from Facebook. Bago tayo po mag-umpisa, syempre, we'd like to tell you that this episode is brought to you by Wear Kapampangan. They are our sponsor for this podcast series. You'll hear more about them later in the show. Kaya ba ako po ngeni, rin kaya na akong co-hosts kayang We The Local, starting with the girl from San Jose, Nika Remolio. What's up, Nika? Nagagamo na nito masiglang ita. What, guys? You up? Ala. Magkay ko. Manayos ko because I miss dressing up and going out. Itam. Okay. Hi, good evening. Congratulations. Bruno Chutwigo po. Amo Nix, medyo masigla rin gamit mo. Bruno from Marisol. As usual, ay babysitter tamo po. 24/7. Part-time tanod. Ampong, yan naman. Aldoldo. Nano. Yaning mic mo, yan. Ayun, yan. Mas okay na. Ay, o ito, part-time tanod, babysitter, full-time. Yan naman. Okay. Okay ka, the lady from Bamban. Celine Buen Suceso, anong gagawin mo? Nahipabengi everything. Na? Wow. Utang na gawa ko ngeni na. Ay, kangeni na. Tanod 7 kangeni na. What's up, everything? How are you? What's up, everything? What's up, everything? Okay. So, what's guys, you up? So, atin tamong very Hello, important guys. Topic today. Very timely yung topic tamo today. Uling mga quarantine tamo, dakal na apisabi tayo larang anime, apisabi tayo ng masanting gawan while in home quarantine. Dakal tayo na apisabi. Ngayon pisabihan tayo naman, palikula. This is following palikula. This is following itang interview tamo na po with the direct Jason Paul Laksamana. So if you missed that, maka-upload ya po kaya kaming Facebook page, pinandit po upload kaya rin kaya kaming YouTube channel. So itapin. Ngeni, pisabihan tamo po reng each of us aliya po with the local officials pero our own respective 5 movies amanyaman balik-balikan. Buri mong sabihan, itang palikulang hanggang piulit-ulit mo lo, kasasawa. Parang aman mo na. Balo yung itang ati mo at suka bale. Kay ba't sinindi may TV? Kay ba't mig-up ya kayang HBO or Star Movies or Cinema One itang pelikula. Agyang makanalo ka busy. Agyang makanalo ka busy. Agyang malate na kagyan ang appointment mo. Luklukan me, baka talben me. Totoo yan. Hanggang balo mo ng milyari na susunod. Hanggang balo mo na. And there may be different reasons for this. Itang buriming artista, or buriming director, or buriming itang plot na ni story, or buriming pacing, etc. Whatever the reason is, we're going to share tonight itang each of us, itang among apat, mix nga ni sayang, itang top 5 tamo. Pero i-mix para layang listahan na, so share tayo. Ikayo guys, ikayong Manalbe, i-share nyo lang. Comment to. Atina mag-share. Atina. 4 sisters and a wedding ba yun? Wedding. Nung ikayo ating kayong buring i-share, i-share yun, i-comment yung kayang comments bangat abasa nila, and malayo ka-taste na kayo pala or ka-taste niya pala Nika or Celine or Bruno mga ganyan. Alright? Yes. Okay, so makalano tamong gawan nini guys. Chame itong tamo, kibat discuss tala o chame itong movie durut ya. Before kami start migadya kami kasing kaming listahan the rening top 5 na burimin So, pwedeng sabihan nila and then let us know nung ilben nyo na larin, no? Nung you feel the same na alben nyo larin pa si Bayo. Nung akit yung alben nyo larin pa si Bayo. Wow. Okay. Siguro we can start with Kevin yan. Since sige. Ikang may kaisip kanini. Sige. Una kayang kana kung actually in no mag-comment mag-comment na lang. In no particular order ini.
Mumuna, Kai. Spirited Away by Hayao Miyazaki. Bah. Yan, apin yan. Chihiro. Ampoy No Galing yan Face. Ampoy kaya be mo pala. Kaya be ko lang Kaya yan mo pala kasalukuyan eh. Spirited Away. So, solid ka na. Ining pelikula ngayon Ayal Benke siguro high school na ako, so medyo late na ako na. Pero nilwal yung pelikula ngayon yan yung 1998. Kaya gnana po yung Titanic. Trivia mo kaya kayo, yung Titanic anyang 1998 aliwayang highest grossing film. Apin ni Hayao Miyazaki Spirited Away. So simbut niya pala yung Titanic to be the highest grossing film of 1998. And it shows na kasi hanggang ngayon timeless Well, timeless rin naman yung Titanic, pero itang appeal na pang-anak, pang-matwa, agyang nino, any demographic makarelate la. And it's a story about, bala mo Alice in Wonderland in Japan. Yan. O yan. Okay. So, mga ano yan, yan banta liwangan na akong sasabing misanan. Pwede. Pasa mo na. Okay. O, ipasa kaya pa kanika, nano itang number 1? Ali, exactly. May reveal na lang top 5 mo Siguro rin mo na. Wapin pala chula kay screen Okay. Nakait na lang sige. Ing kakadwa ko pong movie, chuke listahan. No Other Woman. No Other Woman. Shawshank Redemption. No Other Woman. Shawshank Redemption. Yeah, you know. Ay, guys, malari kayo mag-comment about the films I'm doing, banta, tin kayo ring participation. So, ini naalala pakialam ka ring movies mo. Karang movies ko. Thank you. In Shawshank Redemption ng Ben, probably one of my number 1 favorite movie ko, if not of all time. Basta favorite ke. Siguro I make it a point. IMDb feels the same. IMDb feels the same. Yeah. Yung number 1 movie na? Balo ko. Yan. Nung ngayon pa may beat Wow. Sige, tuloy ka. Anyway, in Shawshank Redemption, it was a film in the 1990s. But bala mo, it's a story about humanizing. Wait. Sige. Before mo siguro sabihin, Bruno, apa ba mo nita? Ilbeng ko na. Hindi ka ba mo niyan? No. Alin pa. Kakabe ako na. Okay, continue. Alright. Anong palagay mo, Celine? Anong palagay mo kay movie ngayon Ay, tungkol yan kasi. Tungkol yan. Training mga kulong may wrongly, allegedly incarcerate kay itang main character. Idufrain. Spoiler! Kaya naman kaya rin pang menalbe. Apin premise na ng movie Premise na ng movie. So, bala mo. Okay. Kaya lang may nagit yung friendship, may nagit yung may humanize itang experience na kayang prison. Kasi, most of the time, pag sinabi mong prison, kaya kata mo, it's bad guys in there, makanyan. So, bala mo itang collective experience na rin ang prisoners, kaya itang miyabe-abela. Bala mo, it's very humanizing. And at the same time, it's a story of hope. Anya na kanya manalben Agyang itang setting na very dark, very bleak, prison niya. Pero retang mangyari within the movie, they're very telling of the human condition na despite sabi what's ng happening. Leonardo Tabor, Shawshank Redemption, the best siya yan. Ito? Dapat ni album. Alben na nering ni kanyan. Alright. Lalo na ngayon maka-quarantine tamo na. Imbes na rin albenyo, kunwari kay gisan ako Netflix, marlas malyaritan dyan, nakarakal makapaskil Netflix. Mo na ba lang alben mo talaga? Alam tutod kita. Training listahan nga rin ng iyo pa alben. Subukan nyo lang. And the movie is narrated by none other than my good friend, Morgan Freeman. Oh. Morgan Freeman. Gordon Freeman. Ito palagang half-life. Morgan Freeman. Morgan Freeman. So, yan. Sana, nung ating ngayong time, I'm sure this will be worth your while. Alright. Next film ko. Akbal nung Ilbenyo na ini. Ayan. Pulp Fiction by Quentin Tarantino. Another 1990s film.
So ini naman crime film niya, and it is told in Classic. wala mo very different story siya. Pailben din Nixon Celine. Dakal memes na Wow. may As in- inspire from this movie. So sobrang quotable yung film ini. As in dakala quotes, dakal pin meme sa may magluwal uling ken pelikula ngayon. Bala mo rang first rang 90 sa memes na itang bala mo form daring memes kanita ken la many but and Excuse me. you're blessed you. Bless you. And at the same time nan na kasi yan may Yung mo yan. it's a crime film. Okay, mute. It's a crime film pero it has a very different pacing. Bala mo aliwa-aliway bala mo mag time jump So Easy. mata. So Easy. aliya makanta Spoiler. ka conventional mga niyan. Ito para ka ako masakit yung i-explain ni kasi itang plot na medyo bronze palagay mo. Pwede ding kayo Ali. Pwede ding nung Albania i-wild card niya. Tangina yung balo na niya. Wild card niya mo. Albania mo. Go in blank. Kayo manal bang trailer. Kayo manal bang review. Mga niyan. So, nung Albania, just go in blind and expect to have a good time. Achuya Ken ni John Travolta, Samuel Jackson, Michael Duncan Clark, Bruce Willis, po yan, Achiko Ikay. Nani si lagi na. Uma Thurman. Which eventually, uling buryaning Quentin Tarantino kay ni Mika relationship lang pa pinyata. Yung mid-star kitang Kill Bill. Balo ko ilben yun ita guys, Kill Bill. Oh. Mga yellow. Yeah. Mga yellow jumpsuit. So, in Kill Bill, Quentin Tarantino mo rin ni direct who directed this one as well. Ayan. Ampong Django Unchained, Once Upon a Time in Holland, Hollywood joke mo, etc. Alright. Moving on. Sana nakakainip ka ko rin, Manuel Be. Walang professor. Walang ating professor mag-discuss. Wala mo mag-lecture ko mo. Sorry. Jeep, my God. Slideshow. At yan mo slideshow gulot Yapin, dapat may gliwas-liwas tana mo. Okay. Wala, may reveal Mapin. Ali, okay, yan. Okay, go. Yeah. Ini. Something lighter. Anchorman. Will Ferrell, The Legend of Ron Burgundy. Apin ini siguro itang out of this list, apin ini itang peka feel good film ko. Itang nung bisa ko mong maili, bisa ko mong mag-chill mga kanyan. Itang metong ita kareng reason so buri mong alben pa si bay retang pelikula nga rin itang anti mo mag-scroll ka Netflix. Mingyari na kaya kayo itang mag-scroll kayo Netflix kay but agyang ng karakala choices, balikan mo pa rin datang movies. Totoo yan. Ne? Ang pila ng beses. So, yan, metong yan kasi nakaising alben and at the same time, it's so funny and it's so quotable. Kaila many ba retang quotes like when in Rome o nangyalan naman kiyang context o kaya retang basta dakal pa itang ko na Ladies and gentlemen, Kevin Montalvo, nerding out. Nerding out. 60% of the time, it works every time. Retang mga tang quotes. So, Kenla. And finally, siguro, one of my... Tagyo mo yan. Saan na kami, Ras? Wapin Iras ko rin kiyang... meron ka rin favorite ko rin. Martin Scorsese film, Goodfellas. So... Tayo pala sabihan ta? Nino. Martin Scorsese. So, Martin Scorsese, very well-known niya kareng gangster films. And metong ni kareta. In Goodfellas, metong niya karetang pelikulang ang nanong part na ning uling it spans 3 decades sing storya na. Ang nanong part na ning film, ingalben mo, mahook ka pa rin. Ang nanong part. And favorite kong karakter ka ni Bapang Joe Pesci.
Yan. He's one of the most hated and at the same time loved characters yan in Goodfellas. So guys, nung ilben nyo na yung Goodfellas, ikaw, ilben mo na yan, Bruns na. Sigurado, ilben mo na yung Goodfellas. Yung sana. Goodfellas. Wow. Kunyari. Oo naman. Sige, ano yun? It's my reputation on the line. Oo naman. Iban ko na yan. Kaya yan, bala mo, kay Ken, Ray Liotta, the guy on the right. Bala mo kaya, up and coming gangster yang gat may mitas na yung mitas rango kay but itang affect na nitang Italian mafia keng Vienna keng asawa na keng life na, and at the same time karang people around him mo rin keng family da makayan. So okay, just talking about it. Oras ala na pong oras. Mikit-tikit na si Bayo bukas. Makola rin, loko. Makola. Ali, burik ko mo sabihin, siguro apininitang, out of all the films na ilben ko, apininitang most rewatched ko na film. Siguro agyang once a year. Siguro agyang once a year. Nga rin. Yan, babalikan mo talaga pa na yan. Agyang once a year siguro, Alben Gani. Oita, I hope you enjoyed my list. Mag-move on tamo. Kanino pumasatapang comments. Go. Haren Ate Nika, panalben me ing The Notebook. He. Tayo, may ako. Ayun, ko na po binasa, kepa. Ginagan me, kutang na ginagan me. Tingaman na kanyan. Ginagan kayan, binasa ko rin ng Nicholas Sparks. I'm a bookworm. Pang Nicholas Sparkan ka pala na. Okay, pa, basa kayo ni. Gladiator, yan, sold dito. Saving Private Ryan, Castaway, The Terminal, The Count of Monte Cristo, wapin naman eh. The Count of Monte Cristo. The Count of Monte Cristo. Solid dito. Da Vinci Code. Ekula type din movie na. Sabihan na kay match. Alik kami. Feeling ko, ngayon na-realize ng Reka niyan, kaya tama kayong match. Kaya na. Okay mo yan. Sorry, babe. Don't compliment each other. Oh my God. Nix, babasa ka comment. Yako? Mga pamasaya tayo binawal na ako. Armageddon. Ako pala yung mga kahit na. Ini Armageddon. Bruce Willis yun eh. Ampoy Liv Tyler. Ampoy kay Ben Affleck. Ben Affleck. Totoo yan. Okay, mag-move on tamo. Siguro ka. Mamasa ako metong. Mamasa ka pa kasi metong. Sige. Jocelyn Del Rosario, The Serendipity. The best. I love you, Bruns. Ay, wow. Metong nga rin yan. Kate Beckinsale! Kate Beckinsale ita. Ampoy kaya. John Cusack. Super crush kaya yan. Serendipity. Serendipity. Okay. Underworld. Kanina na. Hanggang ngayon. Ika na, Nick. Sige. Nix. Ako na, burikeng editing kay list ko eh. Ako rin. Muna yan, chunig yung screen. Makalog na. Kaya manakakit na ano rin sinabi ko, Ken. A Walk to Remember, number 1. As in, balik-balak. Okay. Sige. Love Rosie, ulit-ulitan kaya yan because Lily Collins. Kay number 3. Number 3 ko. Midnight Star. Midnight Star. Kasi medyo kaya gan eh. Maganda kaya kasi Bella Thorne. Pero buri ko talaga kaya. Titanic din na pang Interstellar. Pero buri ko talaga rin Arman Khan movies like Three Idiots, PK. Super nice in PK. Please watch it. Give time for it. Napwetang metong a movie na about keng metong a dyslexic kid. Kasing kasakit kaya. Pero ako tula Netflix din. So, yung movies mo, Nick. Listahan ng Nika. A Walk to Remember, Love Rosie. Ay, wala pa ilben din. Sige. Walk to Remember. Para remember, Ben? Ilben ko na. I mean, the Love Rosie. Love Rosie. Yeah. Yes, it's nice. And ita Titanic, super basic naman. Pero akalingon ko talaga kabit Ken, Three Idiots and PK. Tsaka, sinabi na kasi Kuya Kevin, bawal na rin, kung Harry Potter, sabi ko mo, kailangan specific yung Harry Potter. Every ko 1 to 7 eh. Apong
Lord of the Rings, and... Sige. Let's talk about that. Nung anti mo Harry Potter, mamili kang metong film in the franchise. Sano ka reta itang ulit-ulit? Pasipasibay-wan mo. Blood me muna niya ang tatang na. Bawal din. Siyempre. Hindi ako rin kasi ko consider kay Harry Potter, lalo na yung 3 eh. Kasi Prisoner of Azkaban, paborito ko eh. 3. Kasi, Keb Sherina. Yeah, Keb Azkaban. Sherina, sorry. mute ko rin kahit mute ko rin. Yamanan ka. Ali, pero parehas kami. Parehas kami kay Oh, sige. Kevin. 3 din Sige. yung third din. Yang itang libro kasi, itang favorite ko out of all the books in the series. Talaga, ito talagang Azkaban. Kasi, kaya solid na. itang time travel eh. Yup. Itang time travel aspect na. At saka itang twist na Yeah. magaling niya, pala itang Migpaltoge, itang Patronus. Yes, Nika. Sorry. Yes. Ali, parehas kami. Yes to sabihan na. Ay, We have napigilan the same Kevin eh. opinion. So, Mag-nerd out kaya ng Harry Potter. Guys, mangailangan ng another episode. Ako balo talaga yung listahan. City of Hindi ako Bones. balo talaga yung listahan. Ako sure na Ali, ati ko separate list. At Chula, honorable mention, Magkasakit ko kasi Kinsila. talaga mamiling movies. Okay, go. Dakal ko kasi favorite movies, so magkasakit ko. Okay, Interstellar naman, buriking concept na. Christopher Nolan. And, yes, and kay, Titanic, kaya naman talaga yan. Medyo nga rin classic yan. A Walk to Remember, super burika talaga. Elbe may kasi na yung Titanic. Pagka Dolphy na. Dolphy? Yeah, binali niya kinaide ni... Kaplan niya niluwa yung Titanic pala. Sorry. 98. Niluwa, Tatay pero paperwell ni daw ulit Kepal kasi ito. eh. 3 years old ko pa siya. What? My God. I'm 1995. Grade 5 na ako. Paano kaya Palbensine? Ay naman Bakit kin ba kaya. 1995? Anyang lumulin Titanic. Ali, paperwell daw ulit. Titanic. Paperwell daw ulit? What do you mean? Yeah, actually. Paperwell din pa si Vicine? Yeah. Wow. Sorry, 97 niya pala, 97. Yung karira niya. Oh, 1-year-old ko pa. Shoot. Balo yun yung 1-year-old lumuling ko pa Titanic. Memory la rin tao as in. Legit. Crazy. Ing pamanalbek ang BCD. Ang gati may buray tang BCD eh. Dito ko nang halin pero biro. Solid. Didara ko to. Ulit. Titanic. Dahil ulit ilang mga ga. Mga kagaga. Disclaimer mo, Diba? disclaimer. Yeah, kasi puri ko mga agare movies eh. Abnormal ko. Ginugel kaya kasi itang... Ako ka na libro, buri ko na tang mana sakit ko eh. Ay, bali na guys. Bali na guys. Diyan yan kay. Diyan yan pa ako. Buri ka mana sakit kong mga hakahagulgol. Dati buri ko. Disclaimer. Dati ako mamagulgol. Sorry pala. Malilaret ang years ko nandin. Ing Spirited Away 2001 niya. Ing Titanic 1998. Ngayon itang data anil wala highest grossing films of all time. Ing Spirited Away, simbot na yung Titanic as highest grossing film of all time. Ita. Kitang randa. Hanggang ngayon nila. Wow. Till today. Okay. Pero niyang mag-release siya. Bata ka niya kasi Titanic eh. Wow. Nung king pelikula detang iceberg, asambot, Kenny ring iceberg, matak na lamo. May making sense. Lebasa na lamo. Wow. Anyway. Okay. Next. Yari na ka. Any comments kayo itong listahan ng Nika? Ayun na. Please watch PK. Uy guys, Alben yung PK promise. PK. Nano yung At saka Netflix yan. May spelling ito? PK. P as P and K. About siya ka rin religions and kay itang ating alien na din tang Kenning Earth. But bala mo. Kaya ba may tinry ng Bisayang muli king planeta na and kailangan ng ausan kutang de makanano yan muli man sabihin na rin tao pray to God na makanya. So, bala mo tinry out ng aning ega na ganang religion and then I realize Easy. No spoiler. Alben niya. Ita palang nilabas. Ay, sabi ng Ebol, okay ito. PK.
Oo, yan. Okay, ito. Since nirecommend na ng Ebol, sige, Ebol, Albion ko sure na yan. Sure na, Sure na yan. On Wow. Netflix. Hinikali, Guys, PK. nanginikali yun, pero kang Hinikali, Ebol. Agli. Mamasa tapang comments ba tayo lumipat? Mamasa tapang comments. Comment. Celine, go. Go, Celine. Metong comment from Pampanga Good News. Uy, Chayay. I am Sam. Sean Penn. Solid yun. Solid yung acting na yan. Ay ni Henrico Muñoz. Inception, Click, The Dark Knight, Inception. Harry Potter. The Dark Knight, Harry Potter, parang Prisoner of bilis. Azkaban, Ampong the Pursuit of Balbal ng kalguran ng Kevin yun. Balbal Oh ng my kalguran gosh! ng Kevin yun. Wow. Uy, Yan. ako buri kay list na ito Kasi landing Mere. initials ko nandin. Ay ni pa aguli. Atin pa kayo niya, no? Wala rin kayo. E.T. ay ni classic. Patch Adams. Patch Okay, karin Adams. pong bayang datang na. Karin bayang datang impis sa biya miret ang pelikulang andyang ulit-ulit ng Alben. Eka sumawa. Deta ring Guys, tatap speaking 5 of po. Patch Adam, sino rin taga Holy Angel kaya naalimi pasar pilo mananggat elameg kay Menalbeng Patch Adam. Ano yan? Ating makanta. Igami kanta, Ginawang reaction paper. igami kanta grade school naman, Patch Adams. Siguro mga atlong subject, Ilben Pilo Mia. man. Wow, Patch Adams. Pero I it's remember. Mamasa ko pa Sir Martin. mapilang comment. Mamasa ko mapilang comment. Go. Forrest Gump, Tom Hanks. Tom Hanks, sana galing na ka. Ay, wow. Mapin. Mga Hindi balikan pa. niyo po, Number Tom Hanks. 5, favorite novel of Dr. Jose Rizal. Nantori. Tayo. Ingkay, Count of Monte Cristo. In Count of Monte Cristo, yung meron ka rin favorite films ng Kai. Actually, in Count of Monte Cristo, Count of Monte Cristo, yung maging inspiration na for El Filibusterismo. Kasi itang redemption story ng Simeon, Crisostomo Ibarra, it basically reflects itang redemption story ng Edmond Dantes kay Count of Monte Cristo. So yan. Shout out Ray. Thank you very much for sharing that. Among sa benta mo mo at mat niya buntok kay Kuya Kevin. Cum laude. Ala pong relevance ita. Ala pong relevance ita. Okay. Yun na pa. Flex me lang. The Man, from Earth 2007. Ebol. Paninasabihan niya. Taramdaman kaya kaya. Alige pa. Maribat 2007, sasabihan na Nike, kaya may file Ben. Alili, I mean 2007 niya linwal ka. Okay. Wow. Ay na Lawrence Ibanez Real. Atin kung pa ni Alben, movie series siya. Pero sumawa Malbe. Friends. I think we can all agree. Yes! I Yes, think we can all friends. agree. Sorry guys, ako Malben friends. Since anak ko, Alben ko na yung friends. Algen. I mean, itang topic hanggang nung ka Relevant. lila pa rin. Baga timeless lang ito topics. Relatable. Favorite ka talaga yung friends forever. Okay, let's move on. Celine. Celine. Ako na? Guys, kayo talaga. Disney movies Palto na tayo dapat. listahan ng Celine. Nani mo ba na kasi kay list ko? Pwede na kayong mag-unfollow kitang page na. I need The Curious Case of Wow, Benjamin mas nyo yan Button. Brad Pitt. Actually, Oo, yes. magaling yan. Troy. Parang kay Apple Benin eh. At yung random mo makasave kay laptop ko. Kay kabut kaya mo kilig kasi bored ko. Sa mga movie ako makanya. Siguro ba tsata kang pinsan ko ita? May curious ka, kitang case ng May curious ka Benjamin actually. Button. Wa kay nani niya ako black sa documentary yapin kasi bala mo case yung whatever, di ba? Eh dita, without knowing the plot, without knowing itang main character, Pelben kaya. So yung balot si Brad Pitt ka rin. So, to think na itang plot kept me Yummy ako. going. It's super interesting dyan kasing story na eh. Itang main character ka rin, mag-age ang backwards. Anyang anak, bibiya pa, lupa pa ning matuwa. Yes. So, bala mo kitang kalagin Di na pa anak nga yung yung matuwa. Yes. karin kaya paikit i-Brad Pitt. Sabi ko, what? Si Brad Pitt? May Alben Makanala din Nit. siya lutan eh. Kaya mamalbe, babulgang. That's it ako. So, I mean, talagang, Wala. Go. Alam mo So, ito, so- mag-mute ko, may liko pa. plot is one thing. Sige.
Buset. What? Okay. So, tingnan plot. Parang Tingnan Brad Pitt at Chuya. So, actually, mga 3 times kaya ang Ilben. Ito. Applebe. Sorry. Ngeni Second kumuha balo. one. Amo, Celine, ngeni kumuha balo. Ngeni Ako itong mag-google. second na kain eh. Thank you. Na? ngeni Kevin. ngeni kumuha balo. Iring mig-direct pala kang Curious Case of Benjamin Button David Fincher. Meron karang paborito kong directors. Mig-direct kang really? films like Zodiac, Seven, nino pa kasi? Uh-huh. Mindhunter. Seven, eh? Wah, Seven. Ang pong Mindhunter Bruns. What's David in Fincher. the box? Happened. What's in the box? Wait lang. Seven, Ngayon, is Ben. Wah. What's in the Happy. box, eh? Alright. Kita Wow. mo. So ito, do medyo Okay, makaba yung yan. movie, pero Wala, worth nakal. it. Yeah. Next one ko is, in a particular order ni randomly. The Notebook. The Notebook, guys. Yes. Girl's favorite movie. Well, Every girl's favorite Nicholas Sparks na movie. Nasa Nicolas Cage. Yan, Dear John, makanyan. Siguro favorite ko yung The Notebook kasi ken ko talaga kinyak. Solid. Of course, syempre, chuya kay ni Ryan Gosling, kaya it's easy. Nung Ryan Gosling, diyan ako. I'm a At Ryan same Gosling. I think the best of me, Ryan Gosling guy. Nicholas Sparks. Ryan Gosling. Yes. Ito mo. And then, the third one, Tin kong Hackstory. ex-reglo na ako makantay eh. yung nga may kapabi Hackstory. Book. Sorry, siya ako liga pa. Tukulyan muna. Actually, Halika po. sabi ko pin, we're on, Ika pa yata Minalbe. yeah ko, really? God damn. Lili, Kevin Ilben na niya. Ay, Boogie Ilben na niya. Ali, sabi ko more, nandin kayong chat, sabi ko pin more on rom-com, chick flicks ko, palben. Maningan niyang Kai, sabi ko, kaya ba rin niya ako, barilan niya ako, dakal daya and all, blah, blah, blah. Kai, ikit kayo, may, true to life story pala, actually, Hackstory. Kaya, story yan, kay World War II. Ining, Andrew Garfield pa rin siya kayo ni guys. Andrew Garfield, syempre, may first yung mag-serve kay military, kasi kay World War II, diba? Tangkay, ayun mga first, join niya pala military pala. Though yamitang medyo apinitang kay, balam mo itong loser kind of guy na kulelat na kanyan. And atin niyang panindigan makamateng tao, the whole war, makapating tao, mamaril, whatsoever. Pero you know what, surviving, oh my God, spoiler, sorry, no. Well, Ali, true to life story kasi. And he's a medic. Yeah. Medic, yeah. So, mintay keng worry the whole war, makamateng tao. In fact, sinaup yan tao kasi medic yan. As in, yung brave ka rin. Oh my God. Anyway, isa mo. No spoilers, so I'll bend you na mo, guys. Fourth one. For sure, Aliyah mahaying kain ni. Kilala. Sorry guys. Letters to Juliet. Kilala yung Amanda? Kilala yung Amanda? Wow, Amanda Seyfried. Yes. Seyfried. Say whatever. Amanda. Guy. Nayalagay na. Namalagol mo to. Namalago. Ay, Mamma Mia. Seyfried. Seyfried yung pronunciation. Seyfried. Really? Yes. Amanda Seyfried. Kasi Amanda. Siegfried. Balo shoutout pala Kiana Stro, Malbe. Kiana! Ay, hello, Kiana. Kawais na Amanda Seyfried. With the blonde hair. Anyway, yun naman medyo connected niya kang Juliet. Obviously, Capulet, kumbali yung Romeo and Juliet. Shucks, ulit-ulitan kaya palang Mamma Mia. Yeah, Letters to Juliet, pilang beses ko na rin pilbin yan. And of course, kung ating yung feel-good movie, Kevin, ating ko rin feel-good movie na ulit-ulit ko. The Devil Wears Prada. Anne Hathaway. Wears Prada. Anne Hathaway. Meryl Streep. Lagay kaya top 5 ko yan. Sinabi niya ako yan. Devil Wears Prada na. Prada. In fairness, kareng siguro, aside from Princess Diaries, atin ning piulit-ulit ko kang Anne Hathaway. The Devil Wears Prada. Ito mo, guys. That's it. Guys, I have Benjamin kaya. Girl with the Dragon Tattoo. Wah.
Kaya Soldier. naman yan. Itang original? Original o... Kasi ito yung original Aliyah Hollywood eh. Mga yan. At ikaw Oh, ko yung honorable original. mention. Balmi itang lalagay Ano? king kaya. King... nanitang alien na last. Alien eh. Tang Prometheus. Prometheus, itang bidang babae ka rin. Yang lalagay king Girl with the Dragon Mga yan. Tattoo Itong original. minuna. Oh, Wah, okay. yung paano Dutch yata Yung ngayon or din, kita something. ka Rooney Mara. Wah. Itang Rooney Mara. Ampong Rooney Daniel Mara. Craig. Kaya yan. David Fincher yan naman film. Wah. Yan mo naman mig-direct. So, meto Solid. nga yan. May So, Masarap. itang kalabo. original. May Eight na ati ito na- na Ate tuloy na pa sa palang akin eh. original dan pinatuloy. eh. Wah. Ito na Ito yung wah. tuloy. So, Pero itang original IRD eh. books Bumbok la rin, IRD. ale. Books la. Totoo. Ali ko Books la rin. ba? Books la rin. I forgot the name of the author. Pero, yan. Malyari ko na may Google. Bicentennial Man. Buri kayo rin ni Robin Williams. Medyo masaya bumasa mo tabang, Alben. Para ka ako. Medyo Para. emotional ko pa si Alben Gate. Actually, Robin solid Williams. yan. Solid yan. Bobo, solid dito. Ah, Lam AI. Okay, mamasa tapang kay comments. Sabi ng Berto Bantug, ing talwi kong inalben itang contagion related yang diretsa king COVID-19. Totoo yan. Oh. Ilben yun itang contagion. Iba ko na ito. Masanding nga rin tao. Medyo masaya yung Alben ngayon eh. Nanayak sila yung itang artista nga ito. Akaliwan ko na. Marion Cotillard. Marion Cotillard. Chuya ka rin. Oo, Marion Cotillard din pala ito. Balo nung one of the Kates at siya ka rin one of the Kates. Ini Sol Japanese. Perfume. The Story of a Murderer. Yan, solid yan. Nung i-file yan, guys. Sinabi ng Brian Nunag, solid. Totoo yan, Solid Brian. yan. Solid yan. Yaku Ilben kay yan. I just was browsing through TV, cable, but ikit kaya Star Movies. But medyo may intrigue ko kasi si Mapa yung bisan kaya nangikay quite ang title na. So for years, isipan kaya nano ya. But ito, perfume niya pala. Gawa ding series sa Netflix. Wah, ingmetong pa magaling na kasi aliya mo kabud na masating kwento. Soldier pa nga gawa. Anyapin po tang ikit making TV, mahok ka eh. Itang aesthetics na eh. Wow. Masating itang everything, tang art design, blah blah blah. And itang setting na old French something in Balam old Paris or something. Guys, sabi niya ito, perfume. Ano yung kasi itang movie ng Kaya? Ben Affleck and po itang ex ng Tom Cruise. Itang mamat, atang bala mong panasakira Tom Cruise ng itong sarili na. karang marakala girlfriend. Ano itang ex, ay asawa no? Dati. Kate Winslet? Ampoy Ben Affleck. Shots na niya kasi ita. Yeah, lawin tayo po ta. Abang isipan Okay, never mind. Gangs of New York ampong Fight Club. Of course, Fight Club. guys. Oh, But uning Amy sabihan kasi you don't talk about Fight Club. So. Yeah. Yun, Kung sa talang mag-comment kayo na, 50 Shades of Grey, Friends with because it Benefits, sucks. Uy! Magic Mike. Magic Mike, guys. Magic Mike. Because it sucks. Masanting yung book ng 50 Shades of Grey na Ilbeng 50 Shades of Grey nagsukumbi sa lumol kay sine. Promise. Actually, mas burike yung libro kasi sa movie. Ate ka may comment Twilight ako may gagana ka. Okay. Twilight. Thank you po. Can comment you. Twilight. Yes. Fan? The book. Books. Them books da masanting la. Pero 50 Shades of Grey books, super santing yung character development. Hello. Okay. Let's move on. Dito pa na Let's move on. Christian Bruno. Grey ka rin. Okay. Yaku king listahan ko is number 1 is in no particular order mo rin. Nan maxing listahan ko? Agli. Kanto lang kaya. Basta layatang pamalin ko rin. Ali. Ilmare. Higit ko kinoment niya rin ebol nandin Nung i-ebaling Ilmare, ini Korean niya. So, ini ka Hollywood adaptation na rin ini. Ingli nagay Keanu Reeves ang po'y Sandra Bullock. Itang Lake House na Lake House. Pero, itang Lake House, ni kwa itang datangan na nitang Ilmare. May cultural differences. Wow.
Ing lalagay kitang Ilmari itang girl na pepalubda kitang Kingdom 2. Minitonix. Ilo ang Kingdom 2. Itang kaya Sassy Girl. John G yan. John G yun. Wow. Yan lalagay ka rin. Solid. Sad girl. It's kaya yapin ng isang high. Windstruck. Kung ikit niya ito. Windstruck. Minuna ilben kayo ito. Minuna ilben kayo ito. Uling iburi kaya nga kitang artista na. Uling ilben king Sassy Girl. Kaya ba buri kaya ilben tang alwa ng pelikula. Anyang akit kita bigla happening netong kareng favorite kong pelikula ito. Ayan no. Blam Kepsi ka muna. Kasi mag-Hollywood yari yun eh. Marap ka kaya, bro, na marap ka kaya. Ay, pwede. Kiss me pa. Limmatching asawa na? Abnay. Makanta pa mo limet yung asawa na. What the fudge? Malam siping daw kong balin eh. Ano nga bol? Atin nga naman kanong kayong Pilipino ing Ilmare. Moments of Love. Moments of Love. Totoo. Really? Totoo. Inadapt de. Halin, lamang tayo ng Ganyan eh. Ali kasi, basta. I'm not discriminating. It's just funny. Okay. Next on my list is Evangelion revealed yan. Kareng Malbe anime ken. Best. So yung Evangelion, marakalya may reboot siya. May reboot siya into 4 movies. So ngayon, linwal north ng 3 movies. So itang buong line ito burigay. Itang 4th movie pa linwal. 2012 niya pa paninayan. 2012 niya pa paninayan itang 4th movie. Ikaw ko nang may kaya nakapalinwal ne. May adwa na lapin sa tidwata na pinanak para na palulwal. Yan. Wow. So may kaliman ako yan. Yan nino kasi ginawa ken Hideaki Anno, ne? Ay tang director da. Hideaki Anno. So yung nag-direct kitang ba yung Godzilla film? Ako mo sure. Anya medyo may delay ang production dagit ang 4th film. Uling yan. And Evangelion itang the series is one of the most beloved anime series of all time mo rin. So very kaya rin, very enigmatic. So medyo nung Ayla Field detang medyo makalito storyline mo kanyan. This is not for you. Pero nung mahilig ko karetang Inception. medyo mga lalamla, marakala underlying meaning, mo kabudme ka. Perfect ni para in fairness, ining rebuild day ni Phoenix no retang issues na nitang series. Actually. So bala mo antimon ini kampoy sila ng Bidelben. Mali mag-start from here. Kasi cover na naman nitang events of the series. While at the same time fixing retang making problems da. Kasi may ka problema rin guys ng minunang lang Pepper Dead series due to budget. So may alam ka budget. Iba't ita. Pero kasi movie person more on series person ko talaga. At yung series ni Netflix actually ngayon available yan Netflix. Next. So next ko is nanong next ko kasi? Lost in Translation. Yan. So karetang yung Megabalo, yung Lost in Translation is about sagdi. Siyempre natin ko ring Ikayan. Scarjo. Dapat kay Scarjo par. Ayaw Scarjo. Pala. Kasi mas buri kay Bill Murray. Ayan. Scarlett Johansson, biasini ka talaga. At yan legend na Lost in Translation. Bala mo, malaking treatment na nini, bala mo indie film niya, pero yung setting na kin Japan. So yung datang na, balam 2 people na taga king Japan, and then they feel out of place. And then ilang may kilala. And then they found that ang similarity ito to be their thing. Masating yan. Love story ang love story. Love story ang love story. Peka memorable para ka ako keng film yan itang setting mismo, which is Tokyo. Feeling mo chua ka rin itang nakagaling. But I think if I'm not mistaken, happy niya ng directorial debut ng Sofia Coppola. Happy niya itang minuna ng Filma Dinirect. So for her to do such an amazing film, but first time attempt na pa. Solid yan. Solid yan. At saka ako basta Scarlett Jo. Bill Murray na. Wow.
Masanting itang character Kajon, na. Alben Mini. Solid Sa Jane. Scarlett Jo, makabothering her, ang point Lucy. Ilbeng Buri kitang ka- her. Solid. Oo. Weird. Her. Solid yung weird. Solid. Her. Oo. Weird, Solid and na. Lucy. Boses na Lucy, mo. okay. Belben. Ale, katang her. Alien niya ka rin. Pero, Ay, aliwa pala ito. Atik ko pang metong Ilben ng movie ng Scarjo. Itang, basta alien niya. Her something. Akaliwan ko na eh. ato yung Tawin paring movie na Okay. ni... Okay, anyway. Next on my list is kay The Last Samurai. Yun. Kay mga trippy Tom Cruise. Although magaling lang ang pelikula na Top Gun, ang portang. Mission Very Impossible. futuristic kayo na. Pero ini talaga, sorry po to yung bagya. Yun. Mga ilari na ako. Ini based on actual history kasi. Pero itang Last Samurai talaga. Kaya tang time ito, Dutch yun. Oh, Aliyah American. Ali American. So inadapt gawa de American. Pero halos tangega na gana milyari. Tutoy ito. Nabala mo kinapture data kay gawa ding inabe de arela. Mas ang tingin ni kareta mahilig ka ring Japanese culture mo kanyan kasi And historical films na. something production value solid. Solid yapin yan. Detang armors detang lugar detang artista ne. Ken Watanabe. In fairness kang kay Geni, Tom Papa Tom. Cruise. Oo, binatak na Geni. So, kayo ba makatular ditang artista Geni na linag Magbisa yung linagay lagay ulit-ulit na lang lalagay as Japanese ampong nano-nano king Bala may stereotype lang itang role ito. Stereotype na solid. Oh. Lalo na itang may itong agay kinalong ko na lagi. Ampoy Watanabe. Watanabe. Bala mo kaya niya sinikat ne. Ken Watanabe. Bala mo yan yung minuna no. 2005 yan. Bala mo makantayang kay. Kalimutan ko na basta andiyan ulit-ulit Alben Geni. Something happen yan. Okay. Last king list ko is The Matrix yan. Ne. So itang one yung buri ko talaga Ito talaga yung original nila. Feeling ko lalamang balak ikaba din nung iyame nakitan talaga na. Actually. So, ako na siguro pa. Ne? Pwede na yung mayari ng kwento ka rin Wow. I mean, nakompleto na Totoo ito. Pero, I mean, welcome itang magkaila, mag-sequel, mag-prequel, etc. So, alam problema ka rin. And atin niya pang 4th installment yata. Wow. Coming next year? Next year? Oo. 2022. Next year na yan. Huling kami mangyari. Yan. Ay, kay Neo, pare kay Neo. Ako niya, par. Wow. Yaksaya kay Trinity. Yan. Trivia, guys. Kevin na mo rin. Wow. Yung movie ngayon, 1999 yan nilwal. Pero, ano yung ka-timeless? Adyang Alben Mengeni, mag-enjoy ka pa mo rin. Ne? Adyang retang... Kila ko la rin. Yeah. Who's watching? Kaya siya na mag-mention John Wick. John Wick mo rin. Mas nanting nga rin piulit-ulit actually. Totoo ito. John Wick. Favorite ko itang 2. Yeah. Mag-enjoy ko kitang 2. Pero mas nanting nga rin piulit-ulit. Tsula pa mo Netflix. Masatang comment. Yeah, go. Panayan king talwing pelikula ng Evangelion. Sana atsuta pa potang palagay din. Sobra yung kalambat. Da Vinci, alang may kaburi kaya kayo. Binasa ko rin ang books, but they're okay. Ay basan kayo ni. Koyang Kevin, pakilupad ka kaya ka. Ay, shout out alwayin kaya. Thank you. Mila ko inip. Malwat na kayong susubaybayan keta pa mong Kapampangan 101. Dahil salamat, Bertong Bantog. Gusto nga lang Kevin, ikanakawasan mi. Apo, pantalan tayo po, nepo. Mahila Francisco, hi Migs. Mag-sunmig light mo tayo. Ay, alay po yung Migs. Tingnan pala listahan ni Migs. Pala. Apple wal tayo, Bugs. Alright, sige. Okay, ayan yung listahan na. Sige. At i-share na kitang kakatamong kay. Kibat i-share kaya rin kitang page tamo. So, imig po, wala yung ngayon, medyo may mapagalyag yung obra. Ayan. Ay, pananayan tayo. Actually, I like yung comments, yung Zoom, paki-bili tayo ka rin. Okay, sige. Catch Ayan, me if you catch me if you can. Wait, catch me if you can. Halos kaila rin kayo.
Rem top 2 na Steven Spielberg films la. Catch Me If You Can, ampong The Terminal. Wah. Saan tingin itong Terminal? Meron nga naman ito karetang... Naya kayo sa Clusyon na yan? Filipino? Filipino film Wow. Locally. Guys, one more chance. One more chance. Mamaya hopin sa amin itong local movie. Ikaw, Bruno. More chance. Ala. Kaya ako mag-cringe. Sumanting pa rin. Rico yan. Naita? Got to believe. Got to believe. Got to believe. Really? Crush ka talaga yung Rico yan hanggang ngayon eh. Kasi ulit-ulit yung Alben Didara kanta memorize ka eh. Crush ka talaga. Rico yan. Yako Kai. Yako Jack and Jill. Sharon Cuneta, ampong Herbert yata ito. Ini pa. Really, hindi nung lulus-lus kayo kaya mag-bus kayo parate. Itang pelikulang palagi dagang bus. Wow. Choice ng mo Alben. Itang Alben mo na yung itang Baby Ama 1, 2, 3, 4, 5. In fairness, updated la rin kaya. Rin kitang bus na kaluwal na pa last tatang pelikula kaya. Iba na din tatalakad kayo marap. Alben ng hello goodbye eh. Hello love goodbye. Solid na. Yaku, Kembas. metong ka rin memorable kong OPM films sa Alben is local films, OPM ne. Local films kay Crying Ladies. Balita? Lady. Aligay pa Alben. Crying Ladies. Ita ka Sharon. Sharon Cuneta. Sharon Cuneta. Itang funeral ladies la. Ay, Kayla, ing obrada is munta lagi funeral para mangaga. Kaya babayaran dala. Kulturang inchik. Rom-com ya. Pwede kepen, rom-com ya. Liya rom-com eh. Drama ya. Masandi nga. Meto nga kareng entries na niyang MMFF. Ganyan kaya. Unang igami kanta, may babarkada kaming, high school kami, may babarkada kami. Malbeta, sine, tara. Unang MFFF lang ang retang papalabas da. So, imbis na album yung Captain Barbell ng Bong Revilla, itingil Ben me. Enjoy na game. Ampong, meto kareng Meto ka rin favorite. Pero kang Babalu. Meto ka rin favorite kong film sa Filipino mo rin is On the Job. Na may ka-sequel na kanyan. On the Job. Seven Sundays, masanting rin. Papa P, ampoy kay. Masanting. Okay. Four Sisters in a Wedding. Kabiles, may itong tanan na mga oras may sasabi kayo nun eh. Karakata oras, lemonan eh. Any last comments? Si Kevin. Any last comments? Ako mamasa ako mo. Wall-E, masanting niya rin. Enrico Muñoz, Don John, Ray Del Rosario, Don John, Scarlett Johansson. Don John. Basta Arman Can movies masanting. Aga nakakikay. Ang bida ng Three Idiots. Aga nakakituloy kay 500 Days of Summer. Masanting yan naman ulit-ulit. 500 Days of Summer. Joseph Gordon-Levitt kasi kiyang kaya. I Love You, Gerard Butler, and Julia Roberts. Mga paniwala bol inarinig kaya katamong podcast. Kaya yan eh. Share ko lang muna itang listahan na ring Hans kasi sinabi na ako nandin. Honorable mentions nila rin. Atin ng eternal yan, friend ko. Batman Begins, Home Alone 2, Casino Royale, Heat, Scott Pilgrim vs. The World. Home Alone, shit. Captain America Winter Soldier, Mad Max Fury Road, White Chicks. Born Trilogy, La La Land, Before Sunrise. Ito, guys, nangyayapal din Before Sunrise. Itang trilogy. Kaya payal ba ni La La Land? I can't believe this. Netflix. Albihan mo na yung pota. Guys, pustahan hanggang pag magpasko malaring ngayakiting Home Alone. Home Alone. Guys, watch Drive to Survive ka rin Formula 1 fans. Matala ka ng Adam Sandler masyado. Nayaksitang Zia mo muna. The Wedding. Johan. Wedding Singer. Solid Bokay pala. Borat. 50 First Dates! Borat. 50 First Dates. Araka ako the best wedding singer ng Adam Sandler. Wow, Wedding Singer Wedding and 50 Singer. First Dates. Alright. Ito mayari kayo ni Gay. Ito mayari. Pakibay bukas. Wow. Gugulunin nga na ako. Disturbing Black Swan. Halulub na pang siyan. Atin tampaplug kang siyan. Mr. Bean Holiday. Share me po kaya ng page. Itang pa-plug ng Sean Marcelo. Itang
Kai, panata at panalangin. Watch out. Nung ala pong Lenten activities ngayon pero ila po gawan de live para kaya kayo bantay Albania. Alright. Oita. Okay. Guys, nakalawa, salamat. Salamat. Stay safe. Alamat Thank panic. you. Eat your Sabog dinner. kita ini. Bye-bye. Like and Drink subscribe. vitamins. Stay hydrated. Flying kiss mo lang, Gavin. Flying kiss. Thank you. Teletubbies pala. Teletubbies. Teletubbies. One of the best. I hate Ayun. Teletubbies. May pasagot na ng favorite character mo, Teletubbies. Bye-bye. Bye. Ang banana. Eyebrows.